Yes, alright, mwasi wakurungi mwena abareba Nkole Media TV ogwo nicyariteke wakureta program nyamurungi Rise and Shine kakujana nti ntuba twinemu ba celebs tukubabuza barugire nkahi bahikahi kandi ekindi nibabasa kutuheza amagezi ki nkitwe abantu abajya hansi abari kwenda kuyimuka tukaba nkabo mbone rizoba nakureteraho MC biringanya na mashweko reka mbakire batwakureho. Yes, amazina na MC biringanya migamisho nashimura munonga kubandi Nkole Media TV kuwantera najya reka nshikirize kiroto nyize ngambeho n'abantu bwene bagaye. Yes, we bare kwija twakwakira. Nanya nashemerera kuntayisa Charity ke we bare kutayisa ari Nkole Media kandi mu program yawo mu nashemerera buzima kandi n'aba fans bita bari yoko nitwe mazuma ntubagameza ngo imwe kikuru muguma program eji kandi muguma TV gimutakaragaho ebirungi nebisabyo nansa kubantu bahereza. Yes, baso nko twabakira hati ekinkwenda kumanya yewe kuza kuba MC abo kwani ncheragareho video bwawa aha TikTok, YouTube iwe okachikorota kugira ngo umanywe hati nyowe kuba MC echo kubanze care calling ya mukama ekintu eki just kindio mushagama kuwanga nandi ya mic nicho kintu kinkora nkahura ni feeling kwa yini nkahura ngo kindu mu nicho ndio muhanda gurugwe then okupushinga kugira ngo cyakikare veje ichiroho just no kuteka mamane mingi obutapoa okukora research mbona no kuremera ya of course no kuremeraho then na nishino mukama wenka tine shinka sente zotire mu kureba ngo wapushinge kintu of course sente zonzitiremu kandi ntiremu nyingi munonga tutokabasa kuchikorota otine sente zonzi nzijibwamo kandi cyakandi ko ine kaninde ba videos zawe ziri kushininga njire ntu nokoresa simu ninga nokoresa kamera jeje no kamera kandi ago namanaga management yanje yindumu Nkole Media then na of Savage Pics kujana wakwata na kwata coverage shange kishani kiri kirungi munonga. Hatkambuze MC mashweko yo kuza kumanywa kwika ahayo wahika ninga kuza kujao kwani ncharaga kureba comedy zawe ndeba kare mwe n'abantu nibakunda noko mcyawo mbyaro kwe mbamba kugamba hati iwo kachikorota kugira ngo umanywe abantu abari kuzomba fumu najyate nkaraguza urukuzomba mbachweze najyate nkachweza nyowe arahanga ningira ngo nkashaba mwenu nyowe nkashaba arahanga abuka nkeshanga nyine talent kandi kunashanye nyine talent tuyiwe rukujeha no gihe bwarahanga so kunashangire nyine talent nyine nkoko wakushango ine omuitakari yawe ine mugordi nobo turiho takukimanya bwire bwone nango ruguza nabandi koko kushango ine mugordi hatutandika kuplanning gukora ihe mugordi ejo so nanye kunashangire nyine talent nashabara hanga abo kumanya ngo talent nwaje impire namushabana jante rondokora yimuse talent yanje yankwatiraho yampereza imihanda yampereza connection yampereza Bright yampereza DM Swaga yampereza Charity yampereza nabandi abaryokwa abakugeza kwata talent yanje bakasharinga content bakatambuza mu bantu talent yanje izina mashweko ningashe ekituru gukora kikahika kiri kabarahanga webare mbosh MC nyine kibuzo tugere ngo yumpo toratira musente just urahanga nwe kwasizo kahika yiwaye no ekina kujenta kabarahanga umuntu bano shumo mbetabo nabaro heading arona no bundo bwa hansi bwa syllabus so ati rahanga nuwe ari kubari yahiguru kugira ngo rahanga no iwe sente system konka sente nozikora anda rahanga nuwe kukhereza emerumo nuwe kukhereza connections zezo rihe musente okateko mu kintecho abo kwa cyo nikibani cyenda sente konka God first nicyo kiri kubanza. Of course nitwe ubu twabentwa tujyo komoka turi na ba mama tushitamenka amere turi yo ntujya ushanga mama natuganira na jati bana banje aha itwa hikaniro nahabwa arhanga mbona umujeramani
buri kintu cyane kimuraze gukora mubanze mushabe ruhanga mwena beruwe yayebembera so mwenu hatkamba buzi ni advice ki ninga bahabuzi ki omu kuhereza ba upcoming MCs ba upcoming abarukweja obuhabuzi nyonkanye MC mashwe ko bundi kubahereza one no kubanza kwemanya nkiwe ukamanya ndiki ndi comedian ninga shindi omweshongozi nyonko mweshongozi kwenda kukwata yonshemereye gukora ki nshemereye kutamburira mu mahanda ki ekikuretera abana bwire bwingi barema nayija ari upcoming achika yashanga atwire nareba nka off savage hati achikwa nareba nka off savage ataka mbona atakuteka ngo nabasa nko kwisha kumuhikaho one time aija mumuhikaho ambongaho nangwa na savage ubundi isa time amuterera hesumu so hatu wekimweba kugira ngo savage tere class ye kureka neka connection kake akubine we ayereba kugira ngo hataje mu class ejo ushanga ngo abantu abakwene bamuyamba kumwongera kurabaho hata batakibareba mu value nabo bari abakire batakibafaho nabo bamureka hat still kimutwaro bwire kusigara ya upcoming so mbone ba upcoming oine kwemanya kare ukamanya ko ahoshemerire kuraba ukamanya ko sheme kwetwaza je mu bantu ukamanya abantu ngubona abantu ababona bari mu yinsi no betaga kandi bona no itaga ko abakozese ukamanya atkorokeza kumanyece umanya ora kunyize wa mahandoringo taboko nawo misha ukanubasa kuja kumwetaga abakweshaze no tubasa kuyomba untame ninga njeki hati kundu kwa ntakuteka tekanto ninyishushanga nakutwara ninga nakubinga nakurekura konko mu misho noza kushanga ngo hati niwo rya TV ya Kampala ninga ya heru ninga niwe ne connection iri kuza heru kandi hati eshayezo shanga ngo nani mbasa kurabaho kunka connection iri yakajita so kora ko murumogo kugurije noza kutera biringanya habwo nyo connection kajita noza kutera konka connection ejo kundu kurondo kunda handling kagitereza umuhando gwo kagumaho nubwo akweziringa mukacho mbwire bo konkomisho kagaraka katerera nubasa kushanga ngo nyencha karumuru mukugurije nuza kugaruka nyete nco kurera abandi basitabona baroho nibakora abo kugira ngo imahanda yabo bijire nabagitereza then nyowe advice yinkwereza abantu nkabo ba upcoming abakuba bariyo mbiza ni nkugambira mbu otakegombere biringanya yo gombere no kurabo mu cyaraberemo otaka igomba biringanya niga mashwe kokonko otine okuro tine masiko go kubasa kurabo mu cinda beremo kubanga ekingugeza kushobora omuntu kuza gukora izina kugira ngo nangwa wamanywa wabanotambura mu town hagiro wakumanya kutari kujya no manywa abanyabuzare bawubonga nobo kikoriye no kitire mamane mingi nera haso munonga konka banzo yebuze nimbasa kwasoringa nimbasa gumisirize mbera yo neyorobe negumere kugira ngo mpikari icyo kinkwetenga bwene so tare byorobe mutakizana umusubira kugira ngo noza kuterekesha ngoro kimwe ninga noza gukora comedy emwe then okwate nicyetaga time so ahari umwe n'abareba nkore media TV ninga bariyomba turebeze shaha nakugambire ntiyotege kutwawe hazorebeje kandi oyetegereze hagire cyuwihajya abantu abunakoreterera izoba bitobwe tuyine management nunji eyankore media TV na DM Swaga so wanoenda news promotion no yenda ebya computer no yenda byinji photography videography byona ija offices za nkore media no ija kubagyona no bitunga ati ndi turukwijira okuhendera leka ngambera abantu banje musibura abantu abariyomba tureba then kwenda kufuna ata kandi ebintu bya like comedy zanyu emirimo yanyu ni mugikora nkahe orukubenda nabashanga nkahe afutwenda wano nyenda wano ndakufuna content yanje no za YouTube searchinga nkore comedy limited Facebook MC biringanya TikTok Instagram na social handle zone za sigara then WhatsApp namba yanje 0760976388 wo mwana ushoma mpora irotajura mushanzu mukaga 0
977634. Iyo niyo WhatsApp number yanjye. Then that is me. MC Biringanya. Amugigamisha. Kandi iwe noyenda kusibura abantu okuba nakwenda ari kwenda nko kuhereza umurimo, let's say aine nka concert naenda kweta ngo entertaining abantu aine hembaga naenda ngo mubere MC, iwe nakushanga nkahe kandi kare we are you best? Nyawankanye urwano nyenda urukwenda kunyeta bugenyi bwawe nkoro ba MC ninga shor kwenda performing abugenyi bwawe ninga shor kwenda nkwevugira abugenyi bwawe ninga shor kwemirimo ni minje indo kukora ningira ngo urahanga eizo bakare abandi munke nduvasa tayir tinku manya numorwezo akareba ya iyo kwevuga neza mu yare ya comedy neza mu yare yemizano neza mu ya presentation neza mu ya tine inta ikinda gukora. So mwene wano nyenda no bano yija ningo terese muganira na manager wanje DM Swaga segara manager no warukwanduringa ebyo sente nebindi nyuwa segara nyija nkukora mu rumo gwawe ombutongore kandi turyaho muri mbara tukugira ngo turya handi hona ahantu muri kubona basa kutushanga honka. Kare mwe bari munonga. So abarebi banko Media TV tucyenko twahendera program yitu Rise and Shine, kandi next time you will tuning nko Media TV o liking o sharing kandi o subscribing. Nizaba ninkuletera yo ndijo serebu ninga nkuletera nkabeshongozi nabwe omanye ebinji ebikuru ebiri kubargaho ninga ebashikiraho kugira ngo niwe hagire kiwihamu ko Media TV otargaho.